باش دەبێ پێشکەشکردنا بولتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکەی دەژی سارنوچە هەردوو بەرپرسیارن قەسەدە و ئەمەسەدە مەزلوم عەبدێ و ئیلهام ئەحمەد بریارە بەکردنا ئۆفیسانجە ئالیە ئەنەکەسەبە پیرۆزکردن و بەگاڤەکە گرنگ پەسەندکردن. لە گوندێکی سەر بە گرکێ لەگە بە هێزن ئەمریکی ڕێل پێشیا دەوریەکە ڕووسی گرتن. تورکیا ئەنجامدانە دەوریان هەبەش لەگەڵ رووسیا بۆ دەمەکە نەدیار ڕاوەستاند. قەسەدەوێ کامپەکەش بۆی دەربدەرن بەژارێ ئیدلبێ لە باژارێ من بەجێ ئابا بکێ. دووبارە سلااو ئێرۆ 5 ساڵ سەر شەهیدبوونە پێشمەرگەیەکی لەشکری ڕۆژرە لە هەرێما کوردستانە دەڕباز دەبن. دەچارە سباتە 2015دا پێشمەرگەی لەشکری ڕۆژ دەلیل میزەر حەسەن حسۆ لە دەبەرە گوێلان یا دهۆکێ شەهید بوو. پێشمەرگە دەلیل میزەر حسۆش دایکوێ دێرکا ڕۆژاوای کوردستانیا ساڵە 1990 دە لیوایەکە یەکێ فەوجە دوێم دنا بە هێزن پێشمەرگەیان ڕۆژدا هەرکێخوا بەردەوام دەکرد. پێشتێ بریارە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەربارەی بەکردنا ئۆفیسێن وێ و بارەگەهێن پارتیەن وێ لە ڕۆژاوای کوردستانê فەرماندارێ گشتیە هەسەدە ئەو گاو پیرۆزکر و بە گاوەکە گرنگ پەسەند کرد و گوت و ئەوێ بە حەمیکارینên xwe پابند بن و کار بکە داک و نەرینên هەردوو ئالیان نێزیکی هەف ببن. سەرکردەی گشتیە هەسەدە بریارە ئەنجومەنە نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەربارەی vekirina ofîsên wê û bargehên partiyên wê li Rojavayê Kurdistanê pîroz kir û bi gaveka giring pesend da. Roja duşemê 30 Sibata 2020 Mazlûm Ebdê serkirdeyê giştiyê Hesedê derbarê biryara enekesiya vekirina ofîsên wê li Rojavayê Kurdistanê di Twîtera xwe de li ser malperên civakî daxuyaniyek belav kir. Têde ew biryar li enekesê pîroz kir û got ku ew gaveka giring e dwarê avakirina baweriyê de û pabendîbûna xwe ji bo hevjinêzîkkirina nerînan û yekrêziya Kurdan tekez dike. Ebdê li ser Twîtera xwe got biryara enekesê gaveka giring e û di çarçoveya gavên avakirina baweriyan de ye. Em vê gavê pîroz dikin û pabendîbûna xwe bi hemî karînên xwe û kar bikin da ku nerînên herdu aliyan nîzîkî hev bikin ji bo yekrêziya Kurdî ku li gorî wê her aliyek berpirsiyatiyên dikevin ser milê wê bi cih bîne û beşdariyê bi awayekî çalak di dîtina çareseriyekî dadwerane ji bo doza Kurdî li Sûriyê bibîne. Ji aliyê xwe ve desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniyekî da roja yekşemê ragihand li ser daxwaz û bangên yekrêziyê û yekhelwêsta Kurdan wekû encamdana niyazên pak û zêdekerina bawerî û avakirinê li ser vê gavê careka din enekesê ofîsên xwe vedike. Herwiha desteya Serokatiya Enekesê got ku ev gav di çarçoveya avakirina baweriyê di navbera aliyên Kurdî de û tekeziya wê li ser yekhelwêstê û çareserkirina hemî nakokî û pirsên nakok di navbera aliyên Kurdî de ye. Li 16 Berçileya 2019 de serkirdeyê giştiyê Hesedê înisyatîvek bi navê Yekrêziya Kurdî ji bo çareserkirina pirsgirêk û nakokiyan di navbera PYD û Enekesê de ragihand bû û dexwaz ji Enekesê kir ofîsên xwe veke û karê xwe berdewam bike. bê timolet û erêkirina ewlehiyê. Lê ji ber ezmûnên berê di navbera herdu aliyan de û nepabendiya PYD bi hemî rêkeftinên berê, enekesê daxwaz kiribû ku PYD di destpêkê de gavên cidî li ser zemînê bavêje û dest bi rêkarên avakirina baweriyê bike, êdî biryarên çarenivîsa bi tena xwe nede û hemî revandiyên siyasîyên Kurd ji zîndanên xwe serbest berde û eger Hesedê û PYD pabendiyê bi înisyatîvê bikin, biryara piştire danûstandin di navbera Enekesê û PYD de derbarî birêvebirina deverên Rojavayê Kurdistanê û çawaniya encamdana hevbariyeka rasteqîne dest pê bikin. Lê tenê rojên bêdê zelal bikin ta çi astî ev gav wê serkeftî bin yan jî ne. Seroka cêbjêkarê Encûmena Sûriya Demokratîk a Mesede helwesta xwe ji biryara Enekesê de xuyakirin û biryara Enekesê bi giring û rast û serkeftî binav kir.
الهام احمد سەرۆکە جیبجیکاری ئامەسەدە دڕیا تویتێکی دەگوت و گابەکە گرنگ و پێشکەتی ژالیە ئەنەکەسێ بە هاتە ئابێتەنش بۆی پێشخستنا ڕێککەوتنە نەتەوی ئەحمەد دازانینژی و بەکردانە ویزگەهان گابەکە ڕاست و سەرکەفتیە. هەر لە سەر بابەتە بەکردنا ئۆفیسە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا نوشەگەهانێ ئارکێدارە عەبدۆ نەرینە وڵاتیان بەشارێ حەسەکە دەربارەی بەکردنا ئۆفیسان وەرگرتیە کام هەبرەوە نەرینان ببینێ. بۆ ئەنجومانە نیشتیمانیا کوردی لە سووریا ئەوە هەلگرێ بارێ کوردی ئەوە هەلگرێ پرۆژەیە کوردیە ji ber vê hindê gava guhdar bike li rewşenbîrê xwe û li miletê xwe û li sikaka netewayê Kurdî tiştekî cê rêzgirtinê û cê baweriyê û cê rezamendiyê. Bi rastî gava encûman guhdanekê li rewşenbîrê xwe dike û li gor pêvajoya rewşenbîra li gor daxwaza rewşenbîra li gor daxwaza netewa ev nivîsgehê wan hatin vekirin û wan jî guhdan li miletê xwe girin di baweriya min de cê rêzgirtinê û cê baweriyê û cê rezamendiyê. Em spasiya encûmana gil li niştimaniya Kurdî dikin ku guhdana li rewşenbîrê xwe dike li miletê xwe dike û di xêza rêza netewaya Kurdî de ye. Ez wek kesekî Kurd ez dibînim divê qonaxa em tê de gavek gelekî baş e encûman vegerin ser karê xwe û mekatibê xwe Rojavayê Kurdistanê vekir hemî bajara ez dibînim gavek gelekî baş e ji bo ew bihewerî de orta her du aliya diçê bibe ew biheweriya hene û ez dibînim wê îdara zatî jî wê gavinin pêş ew jî înşallah wê bavêjin û her du taraf înşallah bihêvîne û hêviya vî milletî ew e ku hevdû qebûl bikin û yekîtîkê çêkin ava bikin bi yek qewet yek hêz yek deng yek nerîn. دو چەکداران پەرجە ڤیدیۆیەک لە سەر ڕووپەلێن خوا بەڵاوکەرە تێدا دیار دەبێت و گروپێن چەکدار ji gundê kefir sefrê navçeya Cindirêsê Efrîna Rojavayê Kurdistanê derdêkevin û berev Helebê û Idlibê vediçin. Ji derên xwe cihê jî tekez dikin ku çend gund ji çekdaran vala bûne. Derketina çekdaran ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e û hejmarek din ji grûpên çekdar bi otobîl û çekên xwe ji herêmê derketin û berê xwedan herêmên şer têde rû didin. Li gor perçe vîdyoyekê de duh çekdaran li ser rûpelên xwe belav kirine têde diyar dibe ku grûpên çekdar ji gundê Kefersefrê yê navçeya Cindirêsê berev Helebê û Idlibê ve diçin. Di heman perçe vîdyoyê de tê xuyakirin ku çekdarên Semerqend yên destê xwe dayîne ser gundê Kefersefrê bi çek û teqemeniyên xwe ji gund derdikevin û berê xwe didin eniyên şer naxasim derdora Helebê û Idlibê. Jalê xwe ve ji derên xwecihê ji Efrînê ji Arkêre tekez kirin ku beriya niha jî hejmarek kerwanên leşkerî ji Efrînê derketibûn û berê xwe dabûn Idlib û Helebê û rojhalata Çemê Feratê. Heman ji deran balkişandin ser wê yekê ku niha çend gund bi temamî ji çekdaran vala bûne. Derbarê sedaman ji derê dazanîn ku şêniyên herêmê dibêjin ku metirsiyek bihêz ketiye nava dilê çekdaran de ji ber ku gotek heye ku Rûsya dê careke din vegere bingehên xwe li Efrînê. Li hin alî derketina çekdaran ji bo hawarçûna Idlibê didin zanîn. Her divê derbarê de çalakvanan li ser torên civakî belav kirin ku li vû tevgereke bihêz ya çekdaran li navçeya Cindirêsê heye û çekdar bi malbatên xwe ve hewl didin berê xwe bidin Tirkiyê. îro hêzên Amerîkî bo cara şeşê rê li pêşiya hêzên Rûsî girtin û neheştin ew berev navçeyên sinûrî bi Tirkiye re ku bîrên petrolê lê hene biçin û hêzên Amerîkî hêzên Rûsî neçar kirin ku rawestin û dawî bi dewriya xwe ye îro bînin. Hêzên Rûsî û yên Amerîkî di rûbirûbûnê de li navçeyên Rojavayê Kurdistanê berdewam in û herî dawî jî li gundê Gortepan yê ser girkêlekê ve rûbirûyê hevbûn û rê navbera devera aliyan û girkêlekê de hate girtin. Îro hêzên Amerîkî bo cara şeşê rê li pêşiya hêzên Rûsî girt û nehişt ew berve navçeyên sinûrî bi Tirkî re ku bîrên petrolê lê hene biçin û hêzên Amerîkî hêzên Rûsî neçar kirin ku rawestin û dawî bi dewriya xwe bînin. Jê derên xwecihî danezanîn ku dewriyeke leşkerî Amerîkî ku ji jimarek zirîpoşê pêk dihat gundê Kurtepan yê ser girkêlekê ve rê li pêşiya dewriyeke Rûsî girt ku bi neyaz bû di berve navçeyên sinûrî bi Tirkî re biçe. Di dema kêmtir ji 20 rojên borî de
لگنده گر قحفک یب سر دیریکیوا هروها لگنده مصطفاوی یب سر کرکلگیوا و لباجارو کرملانه هیزن امریکی و هیزن روسی رو بروی هفبون و هیزن امریکی ریگری لهیزن روسی کرن و ری ندان که هیزن روسی خواه بگهینن درگهن سینوری سیمال کن یه هف سینوری به حرم کردستان را وکی روزنامه شرق الاوسط بلاف کربو امریکا هزرا شاندن جمارک سربازین دن بو روجاوای کردستان دکه اواجی دا کوریگری لزیده بونه هجمونه ایران بکه وره ندر جمع اسد و روسیا کبیرین بتروله لروجهلات چم فرات و لروجاوای کردستان کنترول بکن وڵات تورکیا ڕاستاندنە دەوریان خوا لەگەڵ هێزە رووسیا لە ڕۆژاوای کوردستانی بۆ دەمەکە نەدیار ڕاگەهاند بەدیان تورکیا ڕاگەاندن و بریار بوو دووشەمێ دەوریەکە تورکی رووسی هەڤبەش لە بەژارێ کوبانەی ڕۆژاوای کوردستانی هاتبە ئەنجامدان لێ ئەو گەڕا هەڤبەش هاتە پاشخستن وەکە هەمان مەدیایدایە دیارکردن و ژبەر دروستبوونە ئالۆزیا بێ داویێنە بەرە تورکیا و رووسیەدا دەربارەی ئەدلبێ وڵاتی تورکیا ڕاگەهاند و ئەوێ دەوریان خۆیان هەڤبەش بێزن رووسیەرە لە ڕۆژاوای کوردستانی بۆ دەمەکە نەدیار ڕاوەستینێ هەر ji بۆی گوتوبیژەکە بهتر لەسەر بریارە ئەنەکەسێ بەبەکردنا ئۆفیسیان خۆ هەروەها ئۆفیسیان پارتیان سەر بە ئەنەکەسێەوە لە ڕۆژاوای کوردستانێ زێبەرە خۆ بدمە برێز عەبدولکەریم میرانی سەرۆکەی نوێنەراتیە هەرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە برێز عەبدولکەریم دەست پێگەدەت بخێر هاتی ئەمەژ بریارە ئەنەکەسێ دەست پێ بکەن ئە بریار دەرئەنجامێ چ هات مەبەست ژێ vê biryarê çi bû ئەنەکەسێش بەرچی پشتیڤە قاساڵە نو بریاردا و ئۆفیسیان خۆ ڕۆژاوای کوردستانی بکەی و ji ber beriyan hejî pêdê digot bilawerin ئۆفیسیê xwe bikin çend cara Mezlûm Ebdê ew bixwe lêdwan derkiriye ew sedemê sereke çi bûn ku ئەنەکەسێ ev biryar da والله يعني پشتی دست پیش خریا برز مظلوم کوبانی و آواکرنا کمیته کی بوی جارانوسین گرتیان آن سرواندا بویان اما وکی انا کسی بره يعني اوفیس ما وکری بون يعني وما کاری خود کرد لی گرتنا و میسا نب راضی بونا ما بو يعني بیچاره به صوتنه و به اشکناندنه و به ایرینش مزاجه اب هاتنا قدغه کرن پشتی وی دست بشخریه مدید پنگاوا کا باشه يعني پنگاوا کا دبی به خدمت خلق مدا به هنگ جدیت ناو دهبی پشتی بریارا اوانا بریار دا همه کو اداره همه کو دست پیش خری اوانا آکا که مظلوم کوبانی بریار دان کو پارتین انکسی دکارن اوفیسی خواه کنو و هر وسا پارتی ناو انکسی دکارن اوفیسی خواه کنو امریکا لوانا ناگرن و او کسی بره يعني دعوة لسروانا هي او دعوة جي هاتن راكرن هيك كسك نايا خواستنج بويك هيك دزگايا كي لسرفيا كي ماشي امرابون ما بريار دا وكي انا كسي بريار هذا دان كو اوفيسي خفكنو وما داس بكريه يعني لي افان اوفيس حتى مفكن هندك احتمال اماده كاري بود بيت يعني چونکه او اوفیسا بتری وانا نملک بون يعني كم که ملک پارتیا بون آن ملک انا کسی بون ایدی بتری وا ایجار بون ای خدا نه ایجارا جی اجبار مطرسی و کار بری هاتی کردن احتمالا نه او جی دبه آیریشه که حتی اوفیس پیدا ببن و همی تمامی بنا بکرن لی وکی بریال هاتیا دان دست به هاتیا کردن و ام اوفیسی خو بکن جبليفي نا انغو وكرنامه اوفيسا هر تشتي چوي چو يعني هندك تشتانا دبي امر سر بسكناندنو او متابعه بكرن ايك شيء بابتي گرتيانا بابتي وندابويانا دبي چارانو سوا ديار ببي ادنجي
اما وکی انا کسی تجاره امجیه کریزی شون و نچوینه یعنی ما سه پیمان گلوانا کرن دیما هیک پیمانا دهوکی بو پیمانا دهوکی یعنی انجام و رزگار کردن کوبانی بو کاری هری پیروز و برز بو یعنی پشتوانیا جناب سروکی حریم سروک بارزانی و همه جدید چند صدام پیشمرگه در باز مجرمه کردستانی و همی چک و هیز و تشتین پی تی وی لوجستیک گل خود چونه کوبانی و چندین هیوا بهداری کردن دوی شریده و پشتوانیا شروان کردن لبه اف همه انجام اوی رکفتنه بو یعنی او رکفتنه هکر بردوام بیا رکفتنه دهو که بالتأكيد يعني او تشتينها ريدا الى روجاواي كردستان وين سلفي استيب يعني باشا ابرز عبد الكريم بدي كوز بحثا ركفتنين كو انا كسيت قال بيدي كرنا خازم بروجا انا كسي جوي قناغا بي بشتي فكرنا بدي عدا اوفيسورنا بكرن قناغا دوي جا انكو بينغابا دوي جا انا كسي ويتشبي وقت اما جبكر ديال كرنا چارن ويسا گرديان بشتي چه پروژه انا کسی هن نهاک و روشابای کردستان بجیب که لسر عرده اما پروژه ما يعني جبو ياك ريزيه ام حاضر جبو ياك ريزيه ما دسبيك جيبوتيه وما بلجي ما اما داكاريا خدا يخيا كان لي افسر بوري سر مرا درواز بي يعني تجربه مال قلبا برادرا داخوازم او بو کو لایانه که نف دولتی گارانتور و هر وها حرم کردستان به شخص سروک بارزانی کو پشتگیریا اوه رکفتنی بکن یانجی چاودریا اوه بکن دبن چاودریا ودا ام بکن رکفتنه کی یعنی ابجنی دستبیک صفر هم دستبینا کن ما بره دست بکریا و اتفاق دهو که سر بنامای سر بنگه سه خاله هات یا واکرن سه خاله سرکی خاله سیاسی و خاله اداری و هر واسه خاله لشکری یعنی ایرو 5000 پیشمرگی ما حاجه زیادتر ایرو اول چندین سال الحرم کردستان دبن رشق و مشق و راهینانه دا هر واسه بهدارین چندین شرایط کردن دژی شهر تندربه داعش و حشده به دهان شهید مداینه به صدان شهید و بریندار مداینه یعنی تجربه که باش برگردن پیشمرگه اب پیشمرگه دوی چهارنوسی واشی دیار بی که ایکش خاله سرکی اتفاقات دو خاله سرکه کو تشتغل بله خاله سرکه کو بجن قناغه بدا انا کسیفا خلالگر قصده و پیاده گوتو بیش بکه و لشکر روجی در باس به بله هو يعني خاله سرکی یک جوا خاله سرکی در بازبونا پیشمرگی روج آوای کردستان چون خلک کردستانیا کره کردستانیا تجربه کی دیرو دیرین ورگردیا وش مافیویا وگر ولات خب برگریش خاک خب کی خالق سرکی يعني وقتی مشترک بودی اف سه خاله سرکی نه با هر سه خاله دا هر خاله کی هورگلی خوانه او هورگلی اگر اتفاق چی بو او هورگلی پاشه هدی تن چاله سر کردن باش برز عبد الكريم تدافع کردن انا کسیش بر چه دمان هذا ابریارده چند ساله کریزا سوریه تک شورا شروجابای کردستان تک شو عفرین کتابن کنترل ترکیه ده سریکانی گریسپی جبر چه جاره قصده و پیدا بر نزدیک بونه به هات السدام جه چبون شوف شارلو هاتا کرن روش او کتنا چروش شو قناغ ده حتى کو ابریادان و راضی بون کو نزدیک بونه نبره انا بمجن نزدیک بونه نبره انا کسیده چه به حتى كان هاجي ولاتن جارانتور عالين جارانتور جيفين يكون يكون بحث دكن تشكينا اي والله نسبتي ابي برصاده يعني اما وكي انا كسي ام بيجن سبب ابي دست بيشخري چرا بصالي در بازبوي مثلا اب دست بيشخري ندارم بيشتي 2015 16 بيشتي عفرين شو يعني ام ناخوازن ام بيجن اجبوي يعني اواجه قدرة شيء بكن اللي هم هر سبب چبي داغر کرنا عفرینه داغر کرنا سریکانیه گریسپی
يعني بهاجرنا امريكا وحتى راداك روسيا تدخل نكريا لسرسي نوري تركيا بباوري ما تركي الظاهر سناوشنا راوست يعني هميشه لازم نهرد ولا باجورا وداغر بكريا او انا اللي بدي راوستان نقول اتفاقك وقتي مؤقت يعني تالي ابجا دفي قناقه هستيار جبوي ما جرينجا يعني جبوي ما جرينجا قناقه كمصيريه نسبتي ما هبونو نبونا ابرادار دفي فهم بكن يعني قاعدش مقوت هاجا تمام لكن هاجا اتفاقات هوجي بردوام بيا عفرين بشكل ناتشو هروسا سريك انيجي ناتشو انغو يعني بنما اتفاقات هوجي انغو تشي انغو باكي كردي سوري ام تبقريا نا ام خبكن قرباني هندا كاسي دي نا امش بوي اجبال هندا كاسي دي وام كارو خباتك امش بوي كارو خباتك كش بوي بارچا خو يعني ام جاز دا خوازم يعني بكافم تفاصيله ل افقونا سرما فرض دكي وتهيبت بياده بالذات بياده دفي دست پیش خریده جدی بی نوع جای در بازبوی دلاوازی دا کاورا متفاقی بکن و وقتی بنگا و خلصه عردی گرتن آن درگه هجوارا بدبین اکثر او اتفاقا يعني باش جهد كرن افجارا اما حتى نهما باوري صد چينا بويا قوي بيجري بيمكن لان بهيفينا افجارا جدي بن يعني چگو اگر نه جدي بن تشتي مايجي احتمالا مجلس خالدن وكاراسات بسري خلق مدابه وافج بوي ما جرينجا هبونا يا كريزي دل خوش كريا همي ملاطيمه ايماجي امشي دل خوشن هبونا يا كريزي يعني آرامی که پیدا دکه هیچ کل دفعه که ما پیدا بکه بهشداری که بکوم دفعه که ما پیدا دکه کو هاگر هات و خطری که بو يعني حتى بكاتشو وجن وقالوا اختياري ما ورا مثلا خو برجريش قاب كن باشا برز عبد الكريم دفردنها روسيا في شهر دكي انكو استراتيجيات اخوا تخازي السر عردي بتجي بكي وامريكا جعلي كي بتخازي روجرات جمع فراتي باش كرديه ويكون هما بين البترول دستي امريكا ده هر دوالي تخازن بروجين خو استراتيجي خو لسر عردي بتجي كونوا برجوندي خو بباريزن دفردا كردنا بلا هردو محاضرات هف كشادا بيست شبكه بشرنجي لافوري بري خو بدي كيجا عالي حتى كو بكاربي وك كردو كتابو قناقه هبون ونبوني حتى كو من سر عردي والله بكاكي زنار يعني اما امنكارن ناوبري ناقب نابينا دو هيزي وكي امريكا وروسيا بكن يعني وكي ناوبري يعني ام سنجي خل سنجي وانات بدن الفي ملي انصر حسابي بمديتر لدفي قنا غدا حتى انها يعني تشتي بسرفا حتى انها بتر روسي لسر قضيه كردي تاكيد دكن ودفي ما في كردا ب بيچا سپاندن ودفي ما في كردا ب پاراستنو هر واسا هميك امنته ناوچيو و برش بري چند ساله که رشبلک که دستوری چه کنم تدا بحثا ما في ثقافي كردي كرد يعني ليه حتى انها امريكا حتى انها جبوي في مساله كردي هي موقفه وزياده نزل على جبوي في مساله اما جواكي جداي ليه نسبه امريكا رولكي واي جرينج هبو يعني ناوچا مات همي سري كده باراست دشاري داعش ده يعني هاجنا حلفاء بيا ونا شركيشة امريكا بيا يعني منطقه وكردستان سوريا وكردستان باشور دخدري كي ما زندابون ابي دفع امشي بينا كان اوش دوستي منا يعني دي هيفيا ما قوي يعني امريكي جي وروسي هاجر بخازن جبوي كردا تشتكي بدن بيش وي بيك بي چونگو هاجر او زغطه لسر الرجيمه يعني جي قوت بيجي جنيف دا آلية دستوري دا آلية مفاوضات دا حاجة أو نجدي بسبب مسألة دا بين كرنا ما في كردا ما وتيدا ما في حمي كم نتوا بيدا كرنا دستوري كديمقراطية لسر آسيا دولة سوري حاجة بهيفا سوريا خوابي از بارنا كم أمين كانتش باشا رولا أمريكا وروسيا دوی انسیاتیوا کنها انگونیزیکون آن برای هنگسیو پیاده و قصد کولیار چه به هر دو عالیا تحتاج راده که فشار
چل انا کسی چل پیاده کنه روس دخوازن يعني ام یک ریزیکی نامده هبه وکی کرد بله هر واسه امریکی جی چندین جرا هم دخوازه مکریه يعني چندین هفدیتنی ما گل امریکا چی بونه الکردستان سوریه هفدیتنی ما الگل طبعا بشان ده سروقاتیا انجمن اجتماعی کردی الگل امریکا چی بونه الاسطنبولی هر واسه برای چند روزکا هفدیتنا کیا پیوندی تراوا آماده بونا کاک محمد اسماعیل اندام دسته سروقاتیا انجمن اجتماعی کردی هر لویشی تأکید کرده بول سر وی خاله یک ریزی دبهین کرد بکارن بگینه کده بکن اتفاقی که گلی کده جبوی بتر ام بکارن پشتوانی وا بکن امریکی جو روسی اوج متخاصم يعني لو را ام دبیجن جبوی ما گرنگه دوی تأخیر نبی هنگی ام لزی بکن جبوی یک ریزی خوا باللز ام بکارن بگن اتفاقی کی کو او اتفاق د خدمتا کردواری دابه خدمتا ملت مدابه ام جواکی بشکی سرکی نافت هفگرا سیاسی دا دوی قناقه دا ام اتفاقی کی باش نخبین خو پیاده دا بکن و پشترا اف پارتین دیشی اوی اجدر وای انا کسی اجدر وای پیاده اوجی دکارن يعني تدا مشاركه بكن بقاسي هبونا خود بقاسي امكانيات يخا وقول ديتنا خا باشا باش دارو كتو بيجرب لدوانين بالبرتسار قصدي مظلوم عبدي بريانها قلتكو كريزيانا مالا كردي ببيانه كسجوي تشيب ابيك وايرو داخلاني يقدر كر دبيجي اب بينغابا انا كسي بينغابا كا باشا وسركفتي وبيروز كبي بينغابي يعني لدوانين يعني مشكلة أوانا تناقض جانا تصريحات وان ده هي يعني أو كوميتا هاتي شكلنش بوي متابعة انتهاكات قوتشي بوي الديجي خلقي مسألة كان يبقري سبيو عفريني بينما هو ائتلافي إلهام أحمد رسمي قوت أبينغافا كابيروزا هم بيشتفانيا ويدكن آلدار خليل قوت أبا تسويقش بوي هبونا تركيا يعني اوان تناقضا كيا ايرو يعني بريز مظلوم قلت فكرة اوفيسي خا بينغا فكا بيروز بايا واندك بيشتوي اب مجلس العشاء اراك ها تشب جلد بيشن بيانك دري خستن قلت انا كاسي طماطل يدك باشا انا كاسي تشوا طماطل يدك يعني تناقضك فاتش لحد هيفيا ما او قو درجي لك هاتني بتر بفكرن قوتني لك هاتني بتر بيقوتن هاگر هو صار في شكلي اف تناقض هبه اف هنگي باوريش لاواز لك يعني باوري لاواز به اما وكي انا كسر ما اوفيسي خا بكنا مكاري خو سياسي بكن هاگر هات وجرا قادي او وكي رفتاري بريان بيبينا تكرار نبي يعني شكون نمونه هي هاگر هات او كريارا تكرار بو هنگي لكل حادث باش جلاكس باس جوي بريز عبد الكريم ميراني سروكي نوناراتي هارما كردستاني انجمن نشمانيا كرد سوريا بتلقى بي جلاكس باس زور سباس بوي ويش لا قدوار جريس بيو عين عيسى هزن تركيا جروبين بسربا هجمارك بارجين هسديو رجيما سوريا توباران كرن شدرنا خواجهيدنا زانين كويرو صبحي هزن تركيا جروبين شكداريان بسربا لواء نوتو سي لا روجها عين عيسى ب 2 كيلومتران كامبا عيسى وجوندي خالدية ونابندا عين عيسى كو هسدي وشكدار الرجيمي لي بلاب دبن لسريع ام 4 توب باران كرن بيكو انجام ديار بكن قريداي اهمان مجاري جدرن خوجهي جار كنيوزرا دانخ زانين كو انجام شرو بافچونو توب باران دا ولاتين جوندي كورك مع مبعوجة او بيرزنار لگوندوار گریسپی و عین عیسی دا دربونو برای خدانا دبرین آرام بدهان جا مالباتن دربدرن باجار ادلبيك ودان جماهيريشن رجيم اسد وروسيا دا مالين خواب جي هشتنا
دریا درگه ام جالود و گشت بجاره من بجه کو دبن کنترل هزین سوریه دموکراتیک ده Rêveberiya PYD dest bi avakirina kampekê bo derbederên bajarê Idlibê dike ew jî di demekê de derbederên serêkanî û girê spî, bê cî û warman e. Piştî ku hejmareyekên Idlibê gehiştine navçeyên dibin destê Qesedê de, rêveberiya Kobanê ya ser PYD ve li gel rêveberiya bajarê min bicê dest bi avakirina kampekê bo derbederên Idlibê li gundewarê Idlibê kirin. Weke navenda ragihandinê ya ser Qesedê ve ragihandiye. Kampa ku biryare bo derbederên Idlibê were avakirin wê bi hezaran derbeder li xwe bigire. Berfirehiya wê kampê nêzîkî 1000 metrê çargoşeya û bo 4 beşan wê were dabeşkirin. Herwiha ragihandina ser bi Qesedê ve dibêje. Divê heyvê de kar ji bo avakirina beşekî ji kampê tê kirin. Her beşek 15 komelgeh û her komelgehek ji 22 konan pêk tê. Weke navenda ragihandina ser bi Qesedê ve dibêje. Tevaya amedekariyan ji bo avakirina kampê ji bo derbederên Idlibê hatiye kirin û tevaya xizmetguzariyên jiyanê di kampê de wê were dabîn kirin. Ev ve pêngava PYD û Qesedê bi avakirina kampekê ji bo derbederên Idlibê di demekê de tê ku bi sedan hezar derbederên her du bajarên serêkanî û girê spî, bê cî û warman e. Li bajarên Hesekê û Qamişlo û li çend kampekê dimînin. û PYD tu kampan bo derbederan ava nake û alîkariyan pêşkêşî wan nake. بله تماشاوان عزیز بر خدمت جام جالکوان سیویل پیرکال کوبانه لگرمنا تا کمپیوتر زانیاریان درباره روشا بجاره گریسپی بزنه رو بجاره کوبانه پیرکال دنباش چه زانیاری نو انگو پیش و چون نو لسر حرده لبجاره گریسپی و نافچه دکتر وهنا دنباش سلاف على تماشاواني ورها يعني براستي تشتيكوا الأدلبة دبية أو تشتانا التين لعردي كريس بي وعين عيسى دبية يعني قواتين عسكري تركيبيين ارتش الاجتماعي السورية حكوا يعني قواتي خو الهندري كريس بي وقندواري كريس بي وعين عيسى دبية بكنا يعني او تشتاق رواية بسر من بواتنا مضى يعني بسر خطة انفور ياورتا حلب و قامشتو حسا كذا او يعني تركو ارتشان اجتماعي سوريا دخوازن ويبن كنترولا خاكن لهالي دن اوجي لادلبه يعني تشتيكوا الادلبه دبي ريجيم السوري جي ودستي خو بده سر ريا انفوره وتا حلبه ولاذقيه ده غندواري ايرو يعني هاتن ومباران كرن وجدهد حياه ايرو غند يعني عين عيسى غندواري عين عيسى هوشانا غندي خالديه روايه مودو سيسيان يكو ريجيما سوريا تدا وقصد تدانا يعني شر وببشوني كدبل لدردورا غندي عين عيسى لسر خطا انفوريا باشا بيركال او شرو بابچونن کو چه دبن اردو علی کو هفدو ارمانج دکن باندور اول سر سیویلان چیو بتیبتی کو نوچهنا او گوندن کو توباران له ان کو دبرن در دور اواجی والا بنو خلق بري خدنا دبر ارام بله يعني او بخوا ملات السيفيل فر باوريا خبوه يعني و گندی و داره باوری خب اوه نزان کو کیچ حتی و گندا والا دکن لچ بنی خون کنن بکن ترسک دندری وان ده های بارن جارا که واجر نقای کلتوری اوه يعني دوري كوا شر دبا باجار الرقاية ودر دور باجار الرقا قندوار باجار الرقاية يعني روشة ملتي السفيل
لسر سينوري وطا يكو قصد وأواجه حدود بري ارتشا الاجتماعية السورية سر تركابا وتركابا او ريام او قندانا يعني ملت ترسك قال لك مازن هاي حتى نكون شاندني خوب كان ترسن احتيان دقيق دبيكو شهر ديسا دوام دكي ترسك مازن هاي باشا بيركال بريا چاندروجان تركيا هزك امازون لسر سنورو يعني بنا بجار جريسبي هزن لشكري تفقروا وان هزن بچرنگ يدمان هذا يعني حتى انها او شر دبي شركي سيفيك تفيكو يعني بجندو او تن بمباران كرين او لتشتي خويا يعني تشتيكو دخوازن تركو وارتشان اجتماعية سوريا او خطا انفوري كنت بن كنترول وان دابن يعني هاجر كنها خطا انفوري حلبة ولاذقية دست ريجيما سوريا كابه او خطا حلبة ده حياة قامش لو دست ريجيما سوريا كابه او تشتا هو قال لك الزراري بدي جور ناريني كوتركو او دبيجن يعني دبيك وهناك دس واندا بهناك دس واندا بك توازنك شيء يعني بيركال روشا بجاري كوباني چپیش وچون دوی دری هنا ولاتین بجاري كوباني دي روشا كده بريبتشن ما ترسيد نباد هي نه يعني ملتي كوباني کو پشتی کو او شر کل سر کانی بوی و لگری سپی بوی و او سکناندن آره کورتا يعني دولتا کو او شرا سکناندن ترس ملت کوبانی هنکی يعني كيمون ترس يعني ترس هندك بو و پشتی رژیم سوریه هات و اوه هاتن روسا و هاتن کوبانی يعني تشكي أبي وان ترسي وان داكتيا لحتى نهاجي حسابات ملتي كوباني دكن وهجر يعني أو تشتيل ورتا روسيان ورتا تركادا خراب به وكي كن أبي بوي دهول لإدلبي بوي ورجيم سوريا هناك ج عسكري تركان پشتبون و ترکاجی زیادتری چل پنجه موقع رژیم سوریه او کری او ترسک دبکو يعني تشتكي ولو شيء ببه او تشتي اورتا روسيان او هذا تخلى ببه ايجار تركات تشني كاني مو كوباني بكي لقي او لقري مندواره قري سفي وعين عيسى ببه گلکس پاس جبوی چالکوانی سویل پیرکال کوبانی کتلگن بی گلکس پاس دلار امریکی باندورک نرینی لسر ولاتین سوریه کریا کو نرخی یک دلار امریکی لامبر لیره سوریه 1065 لیره و ده انجام ده همو جورن خوارنه و سوتمنیه ل سوریه و روجاوای کردستان گران بونه دلار امریکی باندورک نرینی لسر ولاتین سوری درست کرد و بو سدم که نرخ گوشت و شیناهی لباجار و باجارو که روجاوای کردستان روج بروج گرانتر ببه. هن ولاتین روجاوای کردستان جا آرکرا گوتن که نرخ همی جورن خارنه و سوتمنیه لسوریه بگشتی و روجاوای کردستان به تایبت گرانتر بیه. که نرخ زوربه جور خارنه و سوتمنیه به سدم آبهابون دلار امریکی برانبری لیره سوری کم و گران بیه. و نرخ هر کیلوک باجان رش بیه 505 لیره و صفتک هک بیه 2000 لیره سوری. شکرجی بیه 600 لیره سوری و چایرش 705 لیره و گوشت پاس 4000 بو 7000 لیره و گوشت مرشک بیه 1600 لیره سوری و بسدما گرتنه ری لپیش درکتن و فروشتنه جدوار روجاوای کردستان گوشت کم و گران بیه و سوتمنی جی بلند بیه و گرانی نرخ مازوتی بیه 140 لیره و بنزین نورمال 205 لیره و بنزین سوپر 600 لیره سوری ولاتین روجاوای کردستان دبیجن که صدما بهابون نرخ گوشت و شیناهی و سوتمنیه که هر دلار که امریکی بیه 1065 لیره سوری هر وها به صدما قداغ کرن ریا انفور ناف دولتی جعلی گروپین چکدارا بیه صدما کیمبون شیناهی و سوتمنیه لناف باجار روجاوای کردستانه
لا باجار قامشلوی کتیا جنین کردستان سوریه آهنگک اجبوی در چوان خلاف فرکرنا دوروتنه کو سی مهان درش کر لدرخواست در خلاف فرکرنا دوروتنه دا یا شالیه کتیا جنین کردستان سوریه تیساز کرن پینجی جنته دا باشدار بو. ایرو توزیع شهادتی می دوره خیاطه مش کچکار بکربون پینجی کچکبون سرسي محمد دور رجبار بكرو اساسيات دروني تفصيل ودروتن ما خصنا بافي ركب علمينا جبر وضع زحمة ويجبو علي مالا خو بكن جمال ركار بكن علي اسلامي خو بكن دورة خياطة جي ضمن نشاط اتحاد نساء كردستان سوريا هدفها مشروع دوري افشل بعلم الكار شبو قارب اعتماد خبابي سرخوي شخور بدروج صارو که خوری کار به هر مشغل کیتیت کار بکه وقت آریکاری که اسلامی خور بکه مالبات خور بکه وش خلال انتاج خوشی فداك المجتمع بکه مداوی دوره جی سی مهونی بو شغلی بینجی جنی ایرو تخریج اوان روج أبروج ورجما سدو روسيا ريشن قال سربشر إدلبي وغندوارين و غورتر دكي يا هري داويجي رجيم كاريا باجاروكي النيرب لنزيكي باجاري سراقب كونترول بكيو ريانا بدولتيانا برا حلب ولازقية دجي بقري جلگوانین دناوا ادلبه دراگهاندن که رژیم اسد روسیه روج بروج و ایریشن خواه لسر باجار ادلبه و گندوارن و گورتر دکه بلا فرنشتارین روسی و رژیم اسد هجمارک باجارو کن ادلبه بتون دیکرا آرمان جو کاریه باجارو که کیلی نزیکی باجار سراقب بخبن کنترول خوده وکه جلگوانان دانه دیار کرن که هزن رژیم روسیه یا ناف دولتی یا ناف برا حلب و لاسقیه یا ناف برا هر دو باجارین سراقب و اریحه ده به صدی بوشکان بمب باران بکه. هروها همان جدرین خوجهی راگهاندن که بالا فرنشارین روسی و رژیم به موشک آویج و توپان هر یک جواجاروکو گوندن المصطومه نیرب دبر معسكر قرمید قمیناش هروها آفس بتوندی آرمانج کرد ده انجام ده زیان مادی مزن رودان. ارلگوری همان چالکبانان دانزانین کوریاناف دولتی جه سراقب تا اریحا دبرکه اولها جدر بدران را که دوی ریاناف دولتی را ایدی خلق جه گوندوارین سراقب و دورن دن دراون. و که جدرین یشکری دانه دیار کرن که شروپفچونین دجوار لسر تورن جوبا سوسان و ترنیه و نیرب نابرا گروپین چکدار و هیزن رژیم اسد دهاتن رودان. هبدمی بمبا باران کرن بالا فرنشتارین روسیا و رژیم اسد لسر همان دوره. کوجبر گربونا ایریشان رژیم کاریه پیش و بچو باجاروک نیرب لدر دورا باجار سراقب کنترول بکو ریاناف دولتی بگره و باجار سراقب جعالی باشور و روش آوا و دور پیچ بکه. اره درباری روشا باجار حلب جیتی مابروانیا سویلا سوری دیار کرد که روشا حلب جیا ادلبه نه جودای و ندوره که روژانه باجار حلب گوندوارین ویجی راستی ایریشن توند جعالی بالا فرنشتارین روسی و رژیم اسد وته و که همان تیمی دای خویا کرن کوجبر ایریشن روسیه لسروش آوای حلب کم کجیک چه بو دیدا 11 کس نابرا کشتی و بریندار کتن کوجن و زاروک جید نابانده هنه. بريب داوي هاتني دوباره سر روچا هر دو برپرسیارن قاصده و اما صدا مظلوم عبدی والهام احمد بریارا بکرنا و پیسان جعالی انا کسبه پیروز کرنو بگابکا گرینگ پاسن کرن. لگوندکی سر به گرکه لگه به هزن امریکی ریل پیشیا دوریه که روسی گرتن. ترکیا انجامدان دورین هفش لگه روسیا بودمک ندیار راوستاند. قاصده و کامپکش بوی در بدرن بجار ادلبیل بجار من بجه آبا بکی. هر شاد بن